Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Pastoor, juffrouw, wees gegroet. Broers en sisters, wees gegroet. In de naam van Jezus Christus. Kan ons net bid voor ons, begin met die lezing van die woord. God onze Vader in die hemel, ons dankbaar Here, vir dit wat U vir ons gedoen het, my God, Here, hier staan ons, Here, in die huis van die Here, om U te aanbid, U te loof, te prys, my God, Here. Dankie vir die geleentheid, dankie dat U ons opgewek het, dankie, my God, Here, dat ons kan staan in eerbiedigheid, Here, dat ons U sal eer, dat ons U sal aanbid, dat ons U sal loof, my Vader, en met alles wat in ons is, my God, Here. Help ons, my God, Here, omdat die woord sal groei in ons, dat die woord op grondplek sal vind in ons harte, my God, Here, en verandering sal bring in ons lewens, my God, Here. Heilige Gees, kom, raak my aan, die Heilige Gees, kom, raak ons aan, Heilige Gees, kom, wees, be present in this place today. We thank you, we praise you, we bless you, God, in Jesus' name. Amen. Let's come and sit. Amen. Kom ons vind ons lesing in 1 Petrus, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 13. 1 Peter 1, 1 Petrus hoofstuk 1 vers 13. En het lees as volg: Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. Dit is die woord van die Here. Dierbaar is, die Here roep ons tot heiligheid. Die Here roep ons tot heiligheid. Die Here roep ons na die saak van heiligheid, want ons moet die saak verstaan. Ons moet die saak verstaan, hoekom ons hier is, ons moet die saak verstaan, hoekom ons by mekaar kom, ons moet die saak verstaan, as ons kom sing, ons moet die saak verstaan, as ons saam kom, die Here kom aanbid, omdat Hy heilig is. Amen. Die Here is heilig. En ons, en alles wat ons doen, moet dan probeer om die onheiligheid wat posgevat in ons lewens, om ons laat te raak van dit, die onheiligheid wat by ons is, dit wat ons doen, wat nie die Here tevrede is, wat nie vir God tevrede stel. Ons moet, as het kom by die saak van heiligheid, is die beroep dat ons sekere dinge dan moet afstaan. Na sekere dinge wat ons moet afstaan, en na sekere mense wat ons moet afstaan. Want in alles wat ons doen, in alles wat ons probeer, is daar duiwel wat probeer, sodat ons nie kan uitkom by dit wat die Here wil hê ons moet doen nie. Die rede hoekom die Here ons tot heiligheid roep, is sodat Hy, wat God is, ons lewens, ons moet na Hom toe kom, en ons moet die saak aan Hom oorlaat, sodat Hy die ene is, wat die werk gaan doen in ons lewens. We have to come to a place, we have to come to a position where we lay our lives down. Ons moet ons lewens neerlê voor die Here, want Hy is die ene wat werk wil doen met ons lewe. Soos ons weet, Mattheus 6:33, seek first the kingdom and His righteousness, and all these other things, die dinge wat ons so mee worstel, wat ons so oorbeklei. Seek first the kingdom, want die Here is daarop uit
om sy mense te vul met sy gees. God wants to fill his people with the Holy Spirit. En dit is hoekom toe Jesus met die Samaritaanse vrou praat het hy gesê, my Father, God is searching for those that will worship him in spirit and in truth. En daai is die waarheid, dat ons, omdat God gees is, moet ons hom benader op 'n geestelike manier. Ons moet die vlees moet ons agter, die vlees en dinge van die vlees moet ons agterlaat. Ons moet dit agterweer laat. Ons moet vergeet van hy dinge. Ons moet op 'n plek kom waar ons weet dat op my lewe met daaroor gaan, dat ek die Here gaan tevrede stel in alles wat ek doen. Amen, dierbares. I have to come to an understanding. Ek is in die kerk lang genoeg dat ek moet besef dat ek kan nie aanhou om louwarm te wees. Ek kan nie nog steeds na al die jare louwarm is nie. Ek verstaan nie as ek links, ek verstaan nie as ek regs. Wanneer ons die Here aanneem in ons lewens, wanneer ons die Here aanneem, we are making a decision. Ons maak 'n besluit dat ek wil nie weer dieselfde lewe wat ek vir so 'n lang tyd gelewe het nie. I have to come, ek moet kom op 'n plek waar dinge anders moet wees as wat dit gewees het al die jare. Die stryde waardeur ek gaan, die dinge waardeur ek moet gaan, die dinge wat in my gedagtes gaan, die dinge wat in my hart plaasvind. There has to be daar moet beter wees as dit wat ek ervaar het in my lewe vir so 'n lang tyd. So that is why God is saying, come to me. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belast is, en ek sal jou rus gee. Kom na my toe. Kom, there's an invitation. Daar's 'n invitation. Maar die Here sê dat as dinge te moeilik, as dinge te hard geraak het, as dinge te moeilik geraak het, is dit tyd vir jou to let go. It is time for you to let go. It's time for you to give up. It is time for you to lay your life down at the altar. It is time to lay your life down before the cross. It is time to lay your life down. Because jy by yourself, ek by myself, kan dit nie doen nie. Because we are not wrestling with flesh and blood. It's a spiritual matter. It's 'n geestelike saak. En dit is hoekom die Here ons gee ons 'n uitnodiging dat ons moet oorkom uit die dinge uit die vlees uit en in die gees, dinge van die gees. Sodat dinge beter kan gaan met ons. Dat dinge beter kan gaan met my, dat dinge beter kan gaan met jou. Because the things of the spirit are more real than the things of the flesh. Die dinge van die gees is baie meer noodsaaklik as dinge van die vlees. En in elk geval die woord sê, as jy 'n chommy is, if you are a friend of the world, is jy 'n vyand van God. You are an enemy. So God, when you give your life unto Christ, when you give your life unto God, you are making a decision that you will no longer be the captain of your life. God knows the plans that He has for your life, and He's calling you and He wants you to make that decision, and you have to step over from death to life. Amen. Ek moet oorstap van die dood in die lewe. Want die vlees, daar's geen joy in die vlees nie. There's no joy in the flesh. There is no joy in the flesh. God is calling you unto a spiritual relationship with Him. Ek het my lewe gegee, en as ek nog nie my lewe gegee het nie, kom ons lees Romeine 10. Romeine 10. Romeine 10.
Kom ons lees van vers 8 af. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning the faith that we proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. The scripture says anyone who believes in him will never, ever, ever be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. So ek het nie eintlik 'n keuse nie. I have to call upon the name of the Lord so that I can be saved from this wretched world. Die woeste, wilde wêreld. Wat 'n duiwel is, wat uit is om ons te slag. Wat uit is om ons lewe negatively te influence. Wat daarop uit is om ons 'n geestelike dood te laat sterwe. Daar is nie tyd om nou te sterwe nie, dierbares. Is nou 'n tyd om te lewe. Is 'n tyd nou om te lewe. Is 'n tyd nou om te lewe. Ek moet myself vind in Christus. I cannot do it on my own. Ons het getry. It doesn't work. As jy nog nie die storie gehoor het, kom na ons toe wat die saak verstaan, dan kan ons jou meer deel en vir jou sê. It's difficult. You have to find yourself in Christ Jesus. He that is in Christ. Die lewe op die Here kom en hy maak verandering in jou lewe. He that is in Christ. Jy word nuut gemaak. You are a new creature in him. In hom. In hom. Op jou eie kan jy dit nie maak. Ons het gedraai. Ons het allerhande dingetjies aangevat met die hande. Because God wants us to lift up holy hands. Maar ons vat aan alles met die hande. Wat veronderstel ons om die ewige God te aanbid, te prys en te loof. Die hande. Die hande. Die groot en belangrike saak is die hande. Wees versigtig waarin jy vat met die hande. Who is he? Psalm 24. Psalm 24. Kom ons gaan daar. Psalm 24. Wie is hy? Wie is hy man? Wie is hy vrou? Wie is hy jong meisie? Wie is hy? Jesus. The earth, as you know, Psalm 24, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. For he founded it on the seas and established it on the waters. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Vir wie hang jy aan? Vir wie hang jy aan? Wat ons weet mos, daar's baie idols. Die idols is baie. Jy by jouself, by tye, raak 'n idol. Want niemand kan jou sê wat om te doen, hoe om te lewe. Daar is 'n way hoe ons moet lewe. En maklik gesê, die woord sê heiligheid. So you need to search for God. You need to search his ways. Because the footsteps of a good man are ordered by the Lord. You
you do not order your steps. Ons weet waartoe lei ons lope. Ons lope. Ons weet waartoe lei dit. Ons weet. So the footsteps of a good man are ordered by the Lord. So jy moet op 'n plek kom waar jy eerbiedigheid toon aan die Here. Eerbiedigheid, gehoorsaamheid aan hom en hom alleen. Because our God is a jealous God. He will not allow you to mock him. Jy sal nie aangaan asof jy jouself hier gebring het nie. He is the one who brought you here for a purpose and for a plan. And he's the one who knows what the plan is. He knows the plan. He knows the plan. He knows the plan. So you have to come unto him. Call on me. Jeremiah 33:3. Call on me. Call on me and I will answer you. Call on me. Moenie skaam as jy moenie bang is nie. Call on me. Die woord leer ons in Matteus 6, gaan in jou binnekamer, gaan op 'n plek waar dit net jy en die Here is. Amen. Man to man. Speak to him. Speak to him. Lay out your problems. Lay out your problems before him. Sê vir hom, jy het getry, maar jy sien jy is sterk genoeg om die dinge op jou eie te kan doen nie. Want ek wil jou elk geval wys dat daar baie in jou steek, because I'll show you those deep and unsearchable things that you did not know. You do not know. He's the one that will lead you to it. God is the one that will lead you to it. God is the one that will lead you to salvation. God is the one who will lead you to freedom. Amen. Freedom om hom te aanbid. Nie die freedom wat die wêreld bied nie, die freedom wat dit kom van hom af, waar jy kom aan kan aanbid in gees en in waarheid, and you can experience the joy of the Lord. He wants us to experience the joy of the Lord. God is calling us unto him so that we can experience the joy. A joy wat ons nie kan beskryf nie, a joy wat ons nie kan, we cannot fathom how this can be like this. In die omstandighede, dit is woest, dit roer, but because I believe, I can stay on course, because I know that there's the one that is with me always. Wherever I go, whatever I do is there, because I trust him. I trust him and I believe in him. Trust in him with all your heart. And lean not on your own understanding. Want as jy nou voor die bord staan en jy maak 1 + 1 en 2 + 2, dan verstaan jy nog nie die saak nie. Because die saak van die Here is 1 + 1 en 'n 2 + 2 saak. Hy sê, kom na my, I'll show you deep in on die grondduiding. Unsearchable on die grondelike dinge. Ondergrondelike dinge wat jy nog nooit gesien het. Dus Here wil jy na plek toe bring sodat jy kan sien en sê, "Yo, I've never seen this before. I've never heard this before." En dit was nog nooit iets wat in my hart ingesteek het nie. No eye has seen, no ear has heard, nor has it entered into the heart of man. Dierbaar is, as jy by die saak, dat God is die een. As jy gesearch het en jy het nog nie gekry nie, God is the one. The only one. There is no one like him. And there will never, according to Isaiah, there will never be, there is no other God that will come after him. He is God. As jy saam, dierbare, my broer, my sister, jy saam, die Here. So dan is die tyd om jokes te maak, die Here. God wants to reveal himself unto his people. God wants to fill his people with his spirit so that you can live with God inside of you.
God in me. God in me, the hope of glory. God in me. Wherever I go, He is with me. Wherever I go, He is with me. And because I have God inside of me, I have to represent who He is. Ek kan nie 'n woelwater, ek kan nie sê die Here is in my, maar ek het 'n woelwater lewe wat ek lewe. I have to understand that I have to move from death unto life. I have to leave die dinge van die wêreld. Ek moet instap in die koninkryk van die Here. Because He's inviting us to come into His kingdom. So that didn't can live by say, I am a new creation. I am a new creature in Christ. I'm a new creature in Christ. So I need to experience that. It needs to become real, a reality. It needs to become a reality. Because God is real. He's a spirit, but He's real. We don't see Him, but He's real. Pray so that He can reveal Himself unto you. But sodat Hy Homself kan openbaar aan jou. Amen, dierbares. Amen. Amen, dierbares. Amen. Ek wil net 'n paar verse opsê van die heiligheid van God. Because these are, as a ding wat ek het, is God's holiness is a central theme in the Bible, emphasizing His absolute purity, perfection, and separation from sin. So as ek wil aanbid, dan moet ek afstand doen van sonde. Sonde. En veral deliberate sin. Verskonde. Ek moet afstand doen van sonde. Ek moet afstand doen om deliberately verkeerd te handel, verkeerd te doen, verkeerd te wandel. Ek moet afstand doen van die dinge af. Because die Here wat ons aanbid is heilig. En Hy roep aan ons, Hy sê, be holy, because I am holy. Jy kom nie sommer net so na hom toe. Jy kom nie daar met veel hande aangeloop na hom toe. Because dit wat Hy in ons hande wil plaas is kosbaar. It's not something that you can play with. It is not something that you can play with. It's not something that you can play with. Ons speel nie met die genade van die Here. Just because I'm alive, I can live any which way. Just because I am alive, just because I got up this morning, ek hoef nie ag te slaan om respek te hê vir ander. Ek hoef nie ag te slaan om ander te help nie. Ek hoef nie ag te slaan. Nee. Stellig nie. Daar is 'n manier hoe ek die Here benader. First Samuel 2 verse 2, there is one holy, there is none holy like the Lord, for there is none besides you. There is no rock like our God. Amen, dear brothers. Isaiah chapter 6 verse 3, and one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Amen. Amen. Psalm 99 verse 9. Exalt the Lord our God and worship at His holy mountain, for the Lord our God is holy. Revelation 15 verse 4. Who will not fear, O Lord, and glorify your name, for you alone are holy. Amen.
Dierbares, ons aanbid 'n heilige God. Yes, Lord. En as hy jou aanneem as because God is drawing us. Here hy's besig om ons te roep en Here trek ons because hy wil hê ons moet inkom out of darkness into his marvelous light. Yes, Lord. Out of darkness, uit die donkerte uit. As jy nog dinge van die wêreld aanhang, is jy in die donkerte. Jy is in die donker. Gryp en hoop vir die beste. Enige ding as ek gryp en ek is 'n meisiekind en ek gryp in die donker en hier gryp ek en hier so mannetjie wat voor my staan en dan vat ek hom ook sommer because ek het lang gesoek sodat ek kom hou. Die ding slaan my maar dat ek kom hou. Die ding is onbeskof dat ek kom hou. Die ding wil nie werk nie dat ek kom hou because ek het lank rondgekrap hier die donkerte en ek het was op soek na iets. Ek is dan ook mos mooi. Ek is dan ook mos 'n meisie. Ek is ook mos 'n vrou. Ek het ook mos so kom ek gryp maar en kyk darkness. Amen. Dat ek kom hou op die ding. Dat ek maar aangaan met die ding. Want ek het lank gesoek. Maar die Here sê, come out of darkness, come into the light. And I will show you. Ek gaan vir jou wys wie jy is, wat jou waarde is. Amen. Because baie keer vat ons goede en ons hou dit en ons besef nie ons waarde nie. Yes, Lord. You have to know your worth. You need to understand that God, die Here het jou nie sommer net so gemaak. You were wonderfully made. A royal priesthood, a chosen generation. Kom ons gaan a daar. peculiar people. First Peter chapter 2. 1 Petrus hoofstuk 2. Eerste Petrus hoofstuk 2. Eerste Petrus hoofstuk 2 daarvan die tweede gedeelte van daarvan hoofstuk 8 vers 8. Dit sê hierso, as 1 Petrus 2 vers 8 daar, they stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. The message. Dierbares, jong mannen, as ons by, because it disobey the message. Maar hier is dit. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful or marvelous light. Yes, Lord. Once you were not a people, but now you are a people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. A royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Voor jy aan enigiemand anders behoort jy eers aan die Here. Amen. Before you belong to anybody, you belong to the Lord. Yes, Lord. First and foremost. Hy is die ene. Voor die grondlegging van die aarde het hy alreeds geweet dat jy is op pad. Before you were formed in your mother's womb, He knew you. Hy het geweet jy is op pad. Hy het die pad vir jou uitgelei. Die pad wat jy veronderstel is om te loop. En ons het ons almal hy mistake gemaak dat ons loop 'n ander pad.
tot die besef kom dat ek kan dit nie weer doen op my eie nie. En nou is dit tyd vir my om terug te keer op die pad wat die Here wil hê ek moet loop. Amen, dierbares. Amen. Amen, dierbares. Amen. Heiligheid. Keer terug na die Here toe. Get understanding of who He is. Get understanding of who God is. Get understanding of wat is het wat die Here wil doen by jou. Get understanding dat hy jou wil gebruik. Get understanding dat hy jou lewe wil verander. Get understanding that you belong to Him. Get understanding. Kom ons gaan gou by Proverbs chapter 4. Gou. Proverbs, Spreuke, chapter 4. Proverbs, chapter 4. Listen, my son, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. I give you sound learning, so do not forsake my teaching. For I too was a son to my father, still tender and cherished by my mother. Then he taught me, and he said to me, take hold of my words with all your heart. Keep my commands, and you will live. Get wisdom. Get understanding. Do not forget my words or turn away from them. Do not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will watch over you. The beginning of wisdom is this. Get wisdom. Though it costs you all you have, get understanding. Die woord van die Here. Broers en susters, die Here praat met ons. Die Here praat met ons almal. Die woord is mos vir my dan ook. God is busy talking to us. Having to get understanding of who He is and what He wants us to do, where we should go, when we should go, and so on. Amen. Die Here te behaag oor ons, en dis hoekom Hy sy woord na ons toe bring. Sonder die woord is eintlik maar niks. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Ons probeer jou geloof aanwakker deur met jou te praat, dis so my broer en my suster. Ons probeer jou geloof aanwakker sodat jy kan weet daar is 'n Here, daar is 'n God. He is looking for you. He wants you to get in the right standing with Him. He wants you to get in the right standing with Him. Sonder die Here is eintlik mos maar nou niks. Amen. Dierbaar is. Sonder die Here is daar niks. Amen. Sonder die Here is daar maar nou niks. Yes, Lord. Kom ons eindig af hier met 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3. 2 Timothy chapter 2. 3. 2 Timothy chapter 3. Dierbares, die rede hoekom die Here so aanspraak maak op jou getrouheid aan Hom, die woord spreek dit hierso. 2 Timoteus 3 vers 1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dag swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers wees van hulle self, geldgierig, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onverzoenlik,
Kwaadsprekers, bandeloos, weet sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloos, verwaan, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Keer jou ook van hierdie mense af. Choose the right circle. Choose the right circle. Kies die regte mense vir jou lewe. Hulle wat jou gaan help om op die pad te bly, hulle wat jou gaan help om jou pad te vind na die Here toe, hulle wat jou gaan help om op die pad te bly, hulle wat jou gaan help om jou waarde terug te kry, hulle wat jou gaan help om hemel toe te gaan. Om hemel toe te gaan. Kies jou mense, choose them properly. Choose them properly. Bezig jouself met die woord van die Here, sodat jy direction kan kry. The word of God is for direction. The word of God is to om jou te wapen. Die woord van die Here is om jou tot understanding te bring. Get wisdom, get understanding. Understand who the Lord is. Understand what your position, your position you're supposed to have with the Lord. Get understanding. Understand where He's taking you. Amen, dierbares. Amen. Die Here is goed. All the time. Die Here is groot. Yes. Die Here is heilig. Amen. Amen, dierbares. Amen. God is holy. Yes, Lord. So you be holy. Amen. In Jesus' name. Glory. Amen, dierbares. Amen. Praise the Lord. Geliefdes, kom ons gaan dit so 2-3 minute ons oorsleep. En as jy gebed nodig het, daar is plek by die kruis. Amen. Halleluja. Glory. Kom knie